allin pagarin sapuknikichikpaq munasqa wawqimasi imaynalla qankuna kashankichis, qankuna kay p'unchaypi kusisqachu llakisqachu kaykichik, hinamanta noqanchik tinkunakunchik kay seminario de enriquecimiento misionero nisqapi. Noqanchik kusqa ñawpaqman aparispa kasanchik kay programacionta. Kay pusaq p'unchaypi pagarinpi tinkunakunchik. Maychus yachan nisawanchik ajinata. Rexichis, payqa kasan José Beit nispa. Pi karqa kay runari? Noqanchik yachasun kay pagarinpi. Pero antes, invitayki kusqa Diospaq palabranta kicharinata. Chaypaq invitayki qan apamunaykita usqayta munasqa wawqimasi Bibliaykita kichari maychus kasan kay Génesis capítulo 28 versículo 15. Kusqa noqanchik ñawirispa kasun kay hinata. Noqa qanwan kashani. Noqa hark'askayki mayman riqtiykipis. Kutichimusqayki kay hallp'aman. Manapuni saqirparisaykichu. Imatachus qosunanta nirqayki chayta hunt'anaykama nispa. Imatachus Diosninchik sapukninchikman prometewanchik haywasayki nispa mana sayanqachu cumplinankama hunt'anankama sapauq kawsayninchikman. Ajinata ruwarqa kay José Bates kawsayninpi. Señorqa hunt'achispa karqa promesasninta payman. Chayrayku José Bates karqa kamachi. Pichus munasqa wawqimasi apaspa karqa tukuy laduma barcumpi ichari yaku quchaspi payqa riq kay lugarman ninman apaspa Diospaq palabranta. Pay sumaq yachaspa karqa mayqanchus karqa chay samakuy dia sábado ichari payqa chayta predikaq haych'anankupaq chay samakuy p'unchayta. Hinallamantataq kay José Beit sutisqaqa pay anchatataq gustachikuq karqa barcupi. Yaku quchaman yaykuspa viajay tukuy laduta. Ahinamanta aventurakuspa payqa mana ch'usaqllachu rirqa. Pay apaq karqa Diospaq palabranta. Maypichus sayaq ima llaqtapipis sayachun payqa parlaspa karqa kay samakuy p'unchaymanta. Día sábado, día de descansumanta. Hinallataq payqa chay primeran tarean karqa. Sin embargo, yaku ukhupi qucha yakupi kaspa barcunpiqa accidente pasaspa karqa maychus kay 1809 nisqapi. Hinaqa barcunqa chokakusqa nin hatun nisunman hielo hina ichari iceberg nisqa. Chaypiqa pay takakuytawanqa chay accidentepiqa Señor ninchik abrasaykuytawan ichari chay tukuypis qaparisqanku pero payqa kawsayniyuq karqa librakusqa wañuymanta. Hinallataq José Beit nirqa chaymanta ñawpaqmanqa kaykunanqa ashtawan qan Señor kallpachawayki porque kawsayniyta noqa pierdesqayta creerqaniña pero qan quwarqayki kawsayta. Ichapis noqaqa p'ultiykukuyman wañuyman karqa chay yaku ukhupi pero qan kawsachiwayki. Astawan kunanqa jovenmanta pacha noqa kallpachakusaq palabraykita predikanaypaq tukuy yachananpaq mayk'achus kasan chay samakuy p'unchay haych'anasuykipaq qanmanta parlanasuykipaq. Ahinamanta payqa munasqa wawqimasi apachispa karqa Diospaq palabranta tukuy laduman. Payqa kamachispa karqa ichari allin misionero hina payqa kayta llank'arispa karqa. Kay tiempopi munasqa wawqimasi ichapis noqanchik askha llakiyniyuq kasanchik. Ichapis noqanchik hatun rumita creespa kanchik ñawpaqninchispi hayt'akunchik urmanchis pero sayarinachik tiyan porque kallpachawanchik kay primeros misioneros pikunachus paykunaqa predikaspa parqanku Diospaq palabranta imapis pasachun pero paykunaqa seguirqanku chay kikinta noqanchispis kay tiempo ruwana tiyan ama qunqaychu imatachus nisqanta Elena Jerejway ichari qan noqanchikqa ama manchikunachu imachus kayman ñawpaqman hamusan manchikuna noqanchik
Señor ninchikta qonqaramanta nispa. Chay yachaywan sabespa kasayki munasqa wawqi masi, k'aya paqarin tinkunarisun, ukmar k'ayta apachimuyki.